غد عن أدائي فرض شهر رمضان لله تعالى نويت صوما غد عن أدائي فرض شهر رمضان لله تعالى tidur terasa lapar yang luar biasa, tapi aku sedang berpuasa. Kerongkongan dahaga, tapi minum tak bisa karena aku sedang berpuasa. Walaupun terik matahari kian menyengati di tubuhku, niatku, bila tiba masanya aku diperbolehkan berbuka, hanya ketika azan telah bergema. Nawaitu shauma fardin ala adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nawaitu غد عن أدائي فرض شهر رمضان لله تعالى. Janji dalam hatiku mampu menahan nafsu demi untuk mendapat ridhamu. Walaupun terik matahari kian menyengati di tubuhku, tak akan aku gugurkan niatku. Bila tiba masanya aku diperbolehkan berbuka, hanya ketika azan telah bergema. Nawaitu shauma fardin ala adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma fardin ala adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma fardin ala adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma fardin ala adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma fardin ala adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Fardin ala adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala. Nawaitu shauma fardin ala adai fardu syahri Ramadan lillahi ta'ala.